Ndabasuhuje mwese njye ndi ufite nema Yves, iyi ni Top 10 Ubumenyi TV, tukaba tugiye kubagezaho ibihugu 10 bya mbere bito cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, bashishikariza gukora subscribe. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Burundi. Iki gihugu kikaba gifite kilometero kare 27,830. Iki gihugu kikaba kiri mu bihugu bikennye kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki gihugu gifite kilometero kare 26,798. Bashishikariza gukora subscribe. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Djibouti na kilometero kare 23,200. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Eswatini cyahoze cyitwa Southland. Iki gihugu kikaba gifite kilometero kare 17,364. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Gambia. Iki gihugu kikaba na kilometero kare 10,380. Kikaba kiri mu bihugu bikennye kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Cape Verde na kilometero kare 4,033. Urumva ko ari igihugu gito cyane. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Comore cyangwa ibirwa bya Comore niko tubivuga. Kikaba gifite kilometero kare 2,235. Mbashishikariza gukora subscribe. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Mauritius. Na kilometero kare 2,040 zonyine. Urumva ko ari igihugu gito cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 2 turasanga Sao Tome na Principe. Ubivuze mu cyongereza ni Sao Tome and Principe. Kilometero kare 964. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Seychelles. Iki gihugu na kilometero 451 zonyine. Ndabashimiye mwese mwakurikiye iyi video kugeza ku musozo, bashishikariza gukora subscribe, share na comment, kandi ubwo ukaba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ndabashimiye mwese. Ufite nama Yves niko.